Terhalong pa mane ngolong training ko na medam. Ngolong training ko na medam dong na ngolong ko din terhalong pa. Bukan ngolong training ko kalau ay. Ngolong training ko kalau ngokom anyong ko. Ikan ay. Agi kasur aku maraglaga sa kana ng usulin na. Ilong de ngokom studentnya to. Ilong nolo mane ilinga ang namlaga na. School lo poli dungan na ito bidung ada. Student na anyo ko ken na student nang sare ilu mo la student aralo imola ilu na. Dahil sa pa na mo mo agis ko student ni Victoria mane nolung pisar-pisar ken ko asli ya mo pisar man ay mo train student na training ini apa deh ina na mo ni ilan na jo ay kaya alam pa ngulo akama ni kanna na akama gantin ilo mo ganna mo kumbayin mo lang ako na hindi mo di kopi tunde hindi mo mayum na ito punto na ay may mo yung puto del ko pala mo di kayo rin asi de biday lang ito yung asi lang mo biday la kapag maging lang na pero binalok de ko yalo na ito ka first abagan ni yalo de the first abag de yalo na abagan na kojan de de yalo na abagan mo ibon ma pa amun lang mo sin na amun la kan dia itu mo training ko ron mo ilan mo kesuran lo ke iji sima la iboyo na di kusimo mae je no aku mau bilang pula tadi bikin yang bukaan ini anak muda ini bodoh dari dulu tuh begini dulu dalam negara kita kasih bukaan kita ngasihnya onnya kita kasih itu gantung pala ini kalau menaruh agak yang kalau kakak masih lalu bersama एलोवेरा साबुन का ट्रेनिंग चल रहा है हम लोग आज कैसा करके एलोवेरा को कटिंग करता है वही अभी हम लोग कर रहे हैं एलोवेरा साबुन का ट्रेनिंग ले रहे हैं आज mana ada aku sin anju koi order ilim nan ai ilim to apa itu almond rock diore dan ya medelo kena apa di me jura apa gitu kalau hospital kita lo him imaya delo ko him ikai him imaya ilo lagi di kamu di kafe na di vitamin E ai vitamin E skin vitamin ai delo rumah bele kone mane ari sen ko na mo dia lagi pala si rosemary loke di essential melted ingko kesapa kapam nane candle kesapa melted motong kunana ina mena him ngolo ho ke ya ai ke pala nangol ke aloe vera ba mix ene him takkan membeginya mehiyolinya aloe vera base ai supaya aloe vera ipaga pura ai kai aloe vera emlang besem kai lula hiu papura ai kai mana ready kai hi pangna ina mahu pakai ngodu ingko dawai hi longo olive oil ko lalik kun him ai olive oil ko ladong olive oil kamamu lo almond drop ko iladong ina me 2-3 drop pak ko ai ini ko ilit lagi Arikan bodoh pernah air dulu. Mah, hi oilen nah. 2-3 drop. Ilim na sila iskin na kapila sa unang mul iskin no use itu. Dekila. Mulu ilit dong ay. Ila him karapa apoy tidbun to kahikap ibun to kahim ang kon tibba kalon na. Him ko mapang main na. Molan do him na. Monulong ka jaman to. Samus ko home sa bom to kan. Samus lo ke measurement hi hoke dibbe bote ala do ame ala do. Ido kon no ke measurement runa na de atal ko ay. Ame na dalat imulo ya.
Nang antar tu mai. Bila ko mane practically agli inang ato. Supang na mo ilo mera berarti nang lu na training kita. Mo ko YouTube channel lo na. Mo e pas mo ko ira ka na. Dan kan bala. Mo ami bandu na yan. Depan ko lo ana ta ko an elo mera mo. Elo mera si ekologi lo lo ibak suka ini lo ko mane elo mera no mo ni sulo ko ma. Dalam rumah ala lang pas ko elo vera dengan molik kumulo asiga join nyambe ko aka sakana imulo elo vera mo sumo aka si ana aka kai na abot na no moran alo duna mo ko elo vera imo dana mo man ami elo vera no important bilang ya ko ko lai ore ma man e ka alo do medicine alo do man kini ko man na deta mo no elo vera teknik ye sabot teknik ye ma aye mo ami bikai le na mo ami poin na mo ili na ko dekila na aye mo ko ami lo ga medam bulu anyo ko ki pala bul ke medam ke student di pala mo tan lo me student kan mo ki student kan lo ai bilan na si lo mo mane lo rasa mo sin mo ai na medam ba mo tan aku si asing kan ai mo me elegan sabon ke na ina mena mo mo dum lo ko mane igai ko ba nó có asing ka muda. Nang asing along kaya.